الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ya, doa apa? Doa duha ya. Allahumma Asmaul husna ya. Nas'alukal ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghafarul qaharul wahhab razaqul fatahul alim al-qabidul basitul khafidur rafi'ul mu'izzul muzillus sami'ul basirul hakamul adl al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurus syakur al-aliyul kabirul hafizul mufid al-hasibul jalilul karimur raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'isus syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajidul wahidul ahadus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul mu'akhirul awwalul akhir az-zahirul batinul walil muta'alul bar tawwabul muntakimul afur rauful malikul mulki zul jalalil wal ikram al-muqsitul al-jami'ul ghaniyul mughniyul mani'ud darun nafi'un nurul hadil badi'ul baqi al-warisu rasyidus saburul lazi laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada malumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrika ghafilun. Ayat duha ya. Allahumma inna duha duhauka wal baha'a bahauka wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita min ibadika sholihin. Ya Allah, sesungguhnya itu duhamu kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Ya kakak Alita, kakak Elep channel, hai kak, kakak. Hai kakak Elep channel, halo halo kakak. Apa kabar kakak Elep? Kakak Alita orang mana? Orang mana kakak Nahlat? Ada Jahra? Orang mana ayo? Orang mana? Orang Jepang. Orang Jepang. Bujuk Guyang. Orang Bekasi, orang Indonesia iya. Orang Bekasi kakak Alita ya, orang Bekasi. Tapi yang tadi Jati Kramat kakak Alita. Yang pertama iya. namanya siapa sih? Kakak Elep. Kakak Elep yang Elep channel. Hai kak, iya. Kakak Alita nanya orang mana? Orang Bekasi kakak. Wak 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 wak. Ya. Kakak Alita orang mana kakak Alita? Salam kenal ya kakak Alita ya. Ayo lanjut ya. Bismillah. Wabaduh ya teman-teman, silakan ikutan ya. Ayo bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wabaduh. Fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir
wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'asu insyaallahu minal alladzina la khaufun alaihim wa lahum bifadlika Allahumma ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil Abdullah ya Abdullah nama ayahnya Aminah ibundanya Abdul Muthalib kakeknya Abu Thalib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua dari Quraisy ternama itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka yang penuh suka duka 2 bulan di kandungan wafat ayah handanya tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya sesuai adat yang ada disusui Halimah lupa mulu nih Halimah 6 tahun usianya wafat ibu tercinta itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka yang penuh suka duka 8 tahun usia kakek meninggalkannya Abu Thalib pun menjaga paman paling pembela saat kecil dagang saat remaja wapulima memperistri Khadijah itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka yang penuh suka duka di umur ke-30 persatukan bangsa saat meletakkan batu Hajar Aswad mulia genap 4 mendapatkan risalah ia pun menjadi rasul akhir para anbiya itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka yang penuh suka duka ya kakak Al-Masya Talita ya kakak di situ jam berapa di sini kak jam 6:46 kakak jam 7 kurang seperempat kakak Talita malam ya jam 7 kurang seperempat kakak di sana jam berapa kakak Al-Masya Talita di sana jam berapa kakak dari mana kakak Barakallah ya sudah like ya sudah komen ya kakak Mica hai halo kakak Mica halo kakak Mica ya Mica terima kasih kakak sudah komen ya barakallah ya saya selalu kakak ya nah, lanjut dari Jahra ya dek wabadu Allah kafi dek ayo dek Allah kafi abuna kafi wasodana kafi ayadana kafi
Hi goil kafi kafana kafi wahna kafi alhamdulillah. Jangan duduk di depan pintu. Pihak kebu ambillah sapu. Hiasi hidup gak ibadahmu. Jangan tinggal kesetimah waktu. Sungguh indah main di taman. Kupu-kupu berterbangan. Tiap hari baca Quran. Jangan lupa sholawatan. Allahu kafi abuna kafi wasodana kafi wajadana kafi ikuyu kafi kafana kafi wa ina kafi alhamdulillah. Namanya hadan jaha Semangat. senyumlah saat indah ajin puasain sedekah. Semua lewat masuk surga. Maya tangan semua ikan mayangnya ikan takwa saya Umi dan Abi. Semoga hidup kita bahagia. Amin amin ya rabbal Amin. alamin. Baca salat ayo, takbir ikhram ayo. Ayo baca bareng-bareng ayo. Takbir ikhram ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Semangat. Wa ta'ala asyirah. Ini wajah tuh wajahiyani Fataras samawati wal ard hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Innas nangate wa mahya wa mamadi ya amin. Asailahu izaka umirtu wa amaya wa ana minal muslimin. Ruku Allahu akbar. Subhana rabbiyal apa? Ala. Ruku. azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Terus sami Allahu liman hamidah. Rabbana mil'us wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ya Bang Raka, halo assalamualaikum Bang Raka 7756. Halo Bang Raka gitu. Halo Bang Raka, Bang inget aku enggak? Inget Bang Raka ya. Halo Bang. Halo Bang. Ya Bang Raka. Halo Bang Raka, apa kabar gitu? Kak Bang Raka. Bang Raka, Apa kabar? apa kabar? Sehat selalu ya Bang. Sehat selalu ya Bang. Mukanya kesini mukanya. Iya, mana mukanya? Nah itu. Halo cantik banget katanya tuh kata Bang Raka. Alhamdulillah baik, makasih Bang ya Bang Raka ya. Barakallah Bang ya. Lanjut ya Bang ya. Ayo bareng-bareng Bang, ikutan Bang. Ayo baca tadi Pak. Bacaan Sami Allahu liman hamidah. Ayo Rabbana Gahan umil samawati di wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Bacaan sujud Subhana rabbiyal a'la Subhana rabbiyal a'la bihamdi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Subhana rabbiyal
a'la. bihamdi Duduk. Allahu akbar. Akbar. Rabbi warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Halo ya Bang Raka, Masya Allah, barakallah Bang Raka komen-komennya ya. Kakak Naura Zahra, kan sama namanya Kakak Naura Zahra tuh. Kakak Naura Zahra 43, kakak sapa aku dong, aku Naura. Iya kakak, Masya Allah Kakak Naura ya. Terima kasih Kakak Naura ya sudah komen-komen ya, barakallah Kakak Naura ya. Kakak Naura, Bang Raka, Masya Allah ya, barakallah Bang Raka, Kakak Naura ya. Ayo bareng-bareng teman-teman ya. Ikutan bareng-bareng yuk, bareng-bareng yuk. Sekarang dari Zahra, belum baca tahiyat ya? Ayo, tahiyat dari anak Zahra, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul salawatut assalamu alaika nabiyyu wa warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ibadil Isyaihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Bang Raka, aku duluan yang komen. Iya Bang Raka, Masya Allah Bang Raka ya. Semangat Bang Raka ngajinya Bang Raka ya. Mana yang tadi namanya? Kumuning rebut Naura. Ya Bang Raka, bareng-bareng Bang Raka ya. Iya Bang Raka, barakallah Bang Raka ya. Sudah komen-komen ya. Nih, sekarang dari Zahra mau baca surah An-Naba. Ya tuh. Nah itu Naura Zahra 43. Kakak Zahra, Naura Zahra. Iya. Oke, ayo Bang Raka bareng-bareng ya, Kakak Naura bareng-bareng ya baca surah An-Naba sama dari Zahra nih. Bilang. Minum tolong, Kak. Soleha. Ya. Halo teman-teman. Halo teman-teman, Kita baca surah An-Naba. Iya, semangat ya Semangat ya suaranya. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya nanti Bang, nanti baca Alam Taro Bang. Nanti di Zahra baca Alam Taro Bang ya. Sekarang An-Naba dulu bareng-bareng ya. Biar tartil Bang. Ayo bareng-bareng Bang Raka ya, Kakak Naura ya, Naura Zahra ya, dan lain-lainnya ya. Ayo. Bismillah. Sampai kemudian dia. Iya. Bismillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ayo semangat. Enggak kamu belajar aus. Aus teman-teman ya. I love you katanya tuh. Baik Bang Raka ya. I love you. Iya. You love me. Ayo bismillah benerin. Ayo. Finally kita Yo. Oke, aku tungguin. Siap Kakak Raka, Bang Raka ya. Aus Bang, aus mau minum dulu nih dari Zahranya Bang. Ukurannya sama enggak? Iya, aus Bang, biar semangat ngajinya. Ayo. Udah belum minumnya? Ayo cepet, udah malam. Ini HP yang dulu ya? Yang dulu, ayo. Yang dulu saya main game. Iya. Ayo bareng-bareng ya Bang ya. Sekarang itu enggak nyala lagi. Iya, usap. Rusak Ayo. udah lama. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak dimainin. Ayo. Ayo. Amma yatasaalun anin naba'il azim ajihum wa fihi mukhtalifun qala saya'lamun summa qala saya'lamun anna ja'ayil adami hada wajibah autada
khalaqnakum aswaja wa ja'alna